بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. I zahvala o hamdi amare uzvišeno Allaheske pripadinela, salavati selami anaja opramaro manglo pejkamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. I si pučiba soske o kaburi but hor randelape ki dejspori ko stranstvo ili tevakera ko zapad. O odgovor glasinela ko šerijati ko islami šaj te parunempe ko jek mezari ko jek grobo duj ili trin manuša toven zajedno ko kaburi. Adaleske randelape ko stranstvo but hor dujtekvaš 3 metre ki dubina. Padaleske mate ovoltumen disavo sumnenije, jer adavai ispravno šaj komotno ako na kraj dunjaja orom, pa palo adava na kela iromni i dunjaja šaj kojek mezari ili kojek kaburi te parunempe zajedno to vempeske kojek grobo. Soske ki budućnost tan nane i šaj te parunempe kojek grobo. Pa daleske molinaja Allahe zil celal vel ikram o Allah Đelešanuhu te mu kelamenge šužo životo kjakaja dunjaja, hem Allah te oprostinala mare günaha, hem nikako ja verčane te na kraj dunjaja, osim sar prava muslimanja ko dini, ko islami. Esselamu alaikum rahmetullah ve bereketuhu.